hopes and dreams unfold anyone. I keep them safe and sound. I know this picture is not yours anymore, but can you hear me now? The best of dreaming, when I say that there's this light, the shadow keeps me praying. So try and stop me, or so forget this light, because I can't bear on it until my heart stops beating. You never hear me say I'm breaking still. If I say it's lost its meaning, if I can find my way, it's over now. But I won't walk away till the day. Never breaking down. And keep me safe. Keep me safe and sound. Keep me safe and this hopeless feeling, this fear of falling down, but I'm not crashing now. For all this bleeding, it wasn't worth the sound. A million screaming out, and still the end comes reeling. The curtain calls my name. I'm not afraid, and I know you may not miss me, but I am not ashamed. The choice I made, but I can't let this go till the day. I'm never backing down. Just hear me say, I keep it safe and sound. I keep it safe and that's racing to the ground. Like the final words of the passengers, with the engines giving out. Will the world watch us burn till the day? I'm never backing down. Just hear me say, I keep it safe and sound. Keep it safe and sound. I keep it safe and sound. Keep it safe and sound. I keep it safe and sound. Keep it safe and sound. Malerierne skal hænges. Ja. Der skal også modereres. Ja. Grundskoleeleverne har nok at se til. I disse dage holder grundskoleeleverne udstilling i Gadois, og det har været travle dage for eleverne. I dag så gør vi alle klar. Vi har stillet de sidste billeder op, og så skal vi sætte numre på billederne og skrive det ind til katalog og gøre det sidste klar til i morgen. Hvert efterår kommer der nye elever på grundskolen. Der er plads til 5, og så kan man i
særlige vilkår, eller søge for andet år. Det er jo kun en grunduddannelse, et års uddannelse. Så vi optager 5 elever hvert år. Der er lidt sommerfugle i maven dagen før en udstilling, når man klæder sig til faniseringen. Man er spændt, og spændt på, hvor mange mennesker der kommer, og hvad de har at sige til malerierne, og glæder sig. Og kunstskoleelevernes kundskaber er meget forskelligt. Ja, det er meget forskelligt, fordi, på den måde, at vi optager jo efter deres kvalifikationer, så det er meget forskelligt fra år til år, og hvor de kommer fra Grønland eller fra Danmark. Og der er lidt forventninger fra kunstskoleeleverne. Jeg håber, det kommer til at gå godt, og vi ikke får alt for meget stress til sidst, så at vi bare kan nyde det. Kan vi sætte okay. Ej, det ja kun me tuli ortungorni että maamat naamatuni suliassaqarput ja kun me tuli ortungorni että tuami ulluni makkunani saqqummersinniornerminni ulappussimaqqaat Sanaangot ikattu suliaringatsingat taasiullermat inissai aqqissaqqaaratsi tanakataatingat pilingartors ja kun me tuli ortungorni arsuni ilniartu fiattamaasa ilniartortaartorpo Tallima ilisaqartitsigu tas ukitamaas taaktallimat naamassisartaukisia peqqutaqavillin qiniteqaqqissinna ukiaapasa taqarsinnaava ilniartut saqqummersitsinisini isuнгalaangitsuungillat naa imma pissangaunga taavara takkuttassan pissangav ja kun me tuli ortungorni Nå, ja, det er det. tas nuartamakkerlu ilaatiu tannerkiminga tas qiniteqarteqartarpu taa ilaaliktunuminga ilaalikkawanersuumminga ilaalikku assi apeqqitaasaq ila piinnaatari aatamigali ilinniar sakivereneqarta ja kun me tuli ortungorni allumi sumallualaangitsuungillat qanornaatsersuutigaaju saqqummersitsinis ingerlanissaa Oh no. Så sovende. Ja. Kan vi